ngasi numidang wairam phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasung thokiba thongdo wathoksingdagi maru oibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi makedigi myamda thamjagi ahanbada Manipur BJP na Congress dagi apikpa margin henduna mai pakani ABPC voter survey ABPC voter na pangthokiba survey amagi matungina Manipur gi lakadoriba assembly election da ruling BJP amadi opposition Congress anigi marakta akan balamba oiduna BJP na apikpa margin na Congress dagi mangjil dhagani haina utkre survey edugi matungina BJP amadi Congress party na fangani haina piriba vote masing asi mathang sitna sada kuntraga taruk amadi sada kuntraga homdoini mikhala sida BJP na sit kungo homdoidigi kunga teret fawa fangani haina pari aduga Congress kina kunga nithudigi kunga taruk fawa fangani haina pari NPF kina sit ani dagi taruk fawa pari aduga atopasingna manga dagi mapan fawa fangani haina pari Manipur Assembly election asi tangkak ani thokna sayasigi February kunga teret amadi March ahumda pangthokani loinana vote masing thibana March 10 da oigani state asigi assembly seat humfu makta survey tawkibagi sample size asi lisingani ga samani haina supali atopa pawmana mikhal gi damak mihat mi punsa tharagli bisi mai thiragani khangbadigi tawrakpa mali BJP Khoampat ki BJP gi uppa adikya oiriba body Devi amasung Samurauda Abuzam zone amasung Sasikanda nungmena kaptuna hatkibadu condemn tawbuga loinana thawdodu yamna pangdaba thawong ni hain lawi asigumba thawong sa thariba candidate natraga political party asi mikhal maithiragani khanbadigi satharakpani haina BJP gi makedigi fungdorakli BJP Manipur Pradesh ki spokesperson CS Bijoy na pamising da hai Mikhal bu niam sunna thengnabagi mahutta force jinaraga thengnagani khaliba aikogi matungda leiriba insiliba support toriba candidate natraga party adu Mikhal da mai thiragani khanbadagi torokpa mali loinana atamdana BJP da torokpa mali Mikhal haibisi ingnasigna pangthoksi haina lauri aduga miat mi punse tharakpasi yamna civilized oiba democracy gi khudam nate democracy haibisi di party natraga candidate aduna matam gi issue adu miyamna khangalaga miyamna pamba miyoida vote pigatabne madudi natana vote ka da yade haiduna torakpa politics asidi miyam gi thongol toge haina tholakpa nate politics asi business oina urakpagi ni Mikhal asida violence thoktanaba karisu step khara pangthokhandabana phai Mikhal asi pangthokadabani adu karigumba thabak khara lakhotragadi Mikhal da mi kya sigani imung manung kainagani haiba khangba ngamde hainasu pausina su phungdorakli atopa pawmana lambi pakthokpagi mingda lambi mapan da hobu using yanthatpiganu natrabadi ihaulakani Ranjit Manipur da leiba Manipur University gi Gate mamang nagi lilong phawpagi lambi asi pakthokpada lenga asina lambi asi gi mapan da horiba using asi yanthatpiganu karigumba using asi yanthatkiba thoklabadi MU gi mairoi sing lamdam asi gi mairoi sing amadi miyam khusamnaraga akan bi yaulakpa yai haina Department of Statistics ki researcher oina Ranjit na phungdokre ukan si haiduna lengak na lambi pakthokpada lambi mapani using kakhatpiganu haiduna ngasi MU gi mairoi singna MU gi gate mamang na khongjang singkre khongjang aduga madi leidana Ranjit na makhata na hai lenga sina MU gate mamang dagi lilong phaw lambi pakthoknaba honabada lambi sigi matai da horiba ujaw sing sakot thorang gi mingda kakhatpa yanthatpa tawbiganu lambi asi pakthokpada lengak na using adu sokondana ba kanbinaba thausil ama sinbiyu loinana atopa lambi ama yengbiyu karigumba lenga sina lambi pakthokpada usingasi yanthanaba phirep lawraklabadi khongjang kya sangsilakani haikyan su pausina makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina topa pawmana education department na class 1 nagi 8 fawbada tamliba mairoi singi tangdangba makhangalu desam Manipur da leiriba mahiloisang singna class 1 nigi 8 fawa tamliba mahiroi singi tanglang bama lenga ki education is department na khangan gadabani haina Democratic Student Alliance of Manipur desam na phungdorakli ngasi kwa kaithel la leiba lup asigi mayai loisang na pangthokpa pawgi mifam amada desam gi educational and academic affairs ki secretary Somoluang hai
प्राइमरी अमदी अपर प्राइमरी की थाकता लैरिबा माहिरोई हाइबदी क्लास 1 की 8 फाउबगी मनुंगदा तमलिबा माहिरोई सिंग असि कोविड-19 ना मरम ओइरगा फिजिकल क्लास तब याकिदबसी खुनाय सिगी ओइना असोब मांगजबमनी मतांग असिदा लेगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट ना मखोई गिदमक तुमिना लैसिनबा सि क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबा होनरिबा देसामददि अंगकपा अमदी थमोइ सोको फावे एजुकेशन एस डिपार्टमेंट की एकेडमिक कैलेंडर हाइबा अमसु लैरिबनी अदुबो देसामना हौजिक फावद थेंगनजरकपदा प्राइवेट स्कूल तमलिबा माहिरोइसिंगी ओइनदी एग्जाम ओइरबसु नत्रगा इंटरनल असेसमेंट ओइरबसु पांगथोक्तुना अनौबा सेशन हौनबा एडमिशन तौबा फाव यावनादि मतंग लुप हांगलिबदी सब मानब डिपार्टमेंट अमगी मखादा लैरिबा लैंगा की खुल प्राइवेट स्कूल अनिगी एकाडमिक कैलेंडर असी पुन्नबरासिनी प्राइमरी अमदी अपर प्राइमरी की ओजा क्या यूटिलाइज अमदी ट्रांसफर तौखिबना स्कूल खरदी ओजा अमा फाव लैतब यावरे मरम असिना माहिरोइसंग असिदा तमलिबा माहिरोइसिंगदा असोबा खुदोंचादब क्या मायोकनबग लोइनना करिगुंबा मरी लेनब डिपार्टमेंट मखा तमथनब अनौबा सेशन गिदमक थबक पाइखलक्तब तारबदी माइरोइसिंग असिगी पुंसी मांगब थोक्लबदी कनाना थौदांग लौगदरिबनो हाइना देसामना हंगलदुन मखातना हाइ मरमस्न लेगाना क्लास 1 की 8 फावबना लैरिबा माइरोइसिंगी येंगदुना अथुबा मतमदा अनौबा एकेडमिक सेक्शन अमा हौनब असम असेसमेंट अमा तौबीरगा माइरोइसिंग असि प्रमोशन पिबिरगा हायर क्लास अमा तमनबगिदम एजुकेशन एस न सबसाबा मथौताब थौरमसिंग पाइखतकदबनी सोहाखि लोइसलकपोइना अतोप पावमना डिस्टर्ब एरिया स्टेटस सही अमा सांगदोहनखिब यानिंगदे नुपी मरुप डिस्टर्ब एरिया स्टेटस सही अमा सांगदोहनखिबबु ऑल मणिपुर नुपी मरुपना कंडेम तौwi हाइना लुबसिगी सेक्रेटरी एल सुमतिबलाना थदोरपा सिरोल अमना हाइरि सिरोल असिना हाइ हौखिब डिसेंबर सैसत मरी की अथेंगमदा नागालैंड की बोन डिस्ट्रिक्ट लेबा ओटिंगदा आसाम राइफल्स की टीम अमना कोयला खनि सिनमी खर तमथीना हाटखिबा तुजुंगलब थौदोक मतुंगदगी तोंगान पॉलिटिकल पार्टी कलमिस सीएसओ अमसुम इंटेलेक्चुअल सर्कल की मियोय क्याना मतमसिग सुनद्रबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 अपसपा लाक्तोनबा अकन मखोलाव पुखदरखिबा कुइद्रिबा वफमनी नागालैंड स्टेट असेंबली की ओइना ड्रैकोनिक लॉ हाइना खंगदरिबा अपसपा सि लाक्तोनबा मोड खेतनबा लैतबा पास तौखि अपसपा की सफु का हेन मायोकनरिबा मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन क्यानसो सिगुमलबा लोय लेगा मतमगी तमथीरबा लो असि हदोक हननबा अकन मखोलाव पुखदरकपा चीफ मिनिस्टर एन बेरेना माकी अंगब थक्ता एक असि लक्थोकनबा कन होनरी हाइना मियामदा फोंदोखिबा लैखरबनी लुरिबदी एक असि लक्थोकनबगी दम निमित खरनिगी ममांग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना कौखिबा को कमिटी की मिफम आसाम अमसुम नागालैंड की चीफ मिनिस्टर सरुक यारगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सरुक याखिदबगी मरम मियामदा खंगद्रिबसिनी माकी लेगाक सही मंगा मपुंग फरकनबा मतम स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम कांग्रेस लेगाक मतमदगी खुमांग चौक्सिना फगले हाइना मिफम क्या तोइना फोंदोलगा करी मरमदगी स्टेट असिदा डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मखा ताना सही अमा सांगदोहनखिबनो हाइबदु मियामदा सेंगदोकनबा होनफम थोइ नागालैंड लेगान अपसपा लाक्थोकनबा बिल स्टेट असेंबली दा पास तौखरबसु यूनियन होम मिनिस्ट्री की पौताक मखादा सुपनगी था तरुखक डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मखादा अपसपा मखा ताना थमखिबा मियामना खंगदरी अदुगा लॉ एंड ऑर्डर फगले हाइना तोइना फोंदोकलिबा सीएम एन बेरेना स्टेट असिदा मखा ताना अपसपा सही अमा सांगथना थम्बसी ऑल मणिपुर नुपी मरुपना कना यनिंगदे हाइना सेरोलसना सु मखा ताना सु फोंदोरकली अदुगा हौजिकोइनदी म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगिबदा सोइखिबा लानखिबा कया यावरस म्याम गाक्पिगनी मतम की मरुएब इ पाउसिंगसु म्यामदा लेप लेतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल असिगी मेकेनिक्सु म्याम थमजरी एंड थैंक यू।